Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Iran kalau Pynbna bakan Plie Purano ya ka Strait of Hormuz kalenti duriau ka bakiri ka perthai ki juyat lingba nak benda ka khayi pateng umpnyang bat kiri Middle East hakba an shalut ya baro ki jihad ban yat nak ka duriau. Ka Iran kalau Pynbna bakan Plie no ya ka kat ba ka jiakran sangit thma bat ka US kadang yat. Hadian baka Iran kalau Pynbna bakan Plie Purano ya ka Strait of Hormuz u Presiden ke US ula Byrngem baka Khang ke sipai duriau ke US kendang trekam haka tiga duriau bat unpli ka tat hadu baka jiakran kan seiso bat ke Iran. Hendai ula kam ba ka teka kam an sapan kut no Hamstad namar baladab banyakran yaki chinge. Udram ula Pynbna ya ke Iran ban penhap bom yang lada ka jiakran kampoi che Udram ula ong batat hadu baka jiakran kan long 6% bat ke Iran hangta an sapli Purano ya ka Strait of Hormuz. Hadian kini kejingkran utram ke Iran ke Byrngem ban Khang biang ya ke Strait of Hormuz. Lada ke US kadang penteri kam ya ke sipai jongka ke bala Pynbna da speaker ke parlimen ke Iran Muhammad Bagher Galibaf. Galibaf ula ong ba utram ukam hadu neutali ke jingkam tang hapo shikanta bat baro ki dei ki babakla hak ba uklem pensyai ki kita ke jingkam utram. Galibaf halor kani ula ong kim shamla job ya ke thma da kini ke jinglam ler bat tikna bakin ompoi shino ru ha chiakran laga Strait of Hormuz ka Plie na Khang bat kikindon ki basan share ka unpenbet markmat om da ki social media ya ka Strait of Hormuz la Khang benta la arbnai ka jingkhang ya ka hapdeng ka thma Iran karakta ya ka dor jong ka umpnyang bat gurukom shalan umpnyang hakibabun kiri omla bantip la ki jihad ki nur ne em ban yat na ka duriau habaka Iran kala Pynbna ban Plie Pura.